Akaswani Imphal, Wahengbam Washington na pau pajari. Ahanbada maruoiba pau. Mahairoi ani masakhangdabasingna hatkibagi photo social media da viral oirakpadagi ngasi masing yamlaba mahairoi singna irang haurakre. Security force na tankaibada mahairoi kaya asokapan nangkre. School college sing hayeng amasung thasi kunmapan irai numit suti oiragani. Raijagi hakchal bibag na hairi Manipurda dengue gi case masing hengalakli. Imphal West, Imphal East amasung Thawal jilada hayeng ayuk pung mga dagi numidang pung mapal phawa curfew komtokani. Pradhan Mantri Narendra Modi na Rozgar Mela gi kuthangda nauna thabak khallaba mioi lising yankai mathoi dangasi appointment letter kuchinakre amasung Hangzhou Asian Games ta China na sanagi takama niputaret pangduna medal teli da makokta lairi. Bharat na sanagi ahum lupa gi ahum amasung senjang gi taruk pangduna taruk suwa position da lairi. Tha ahum lob thiba khangdana leirakhiba mahiroi ani masak khangdabasingna hatkibagi photo social media da viral oirakraba matungda ngasi masing yamlaba mahiroi singna Imphal da irang horakre. Irang adu lakshinaba honabada security force na tear gas cell na singba kapada mahiroi kayamarum asokapan nangkre. Maragasida mahiroi hijam linthoi nganbi amasung hijam Hemant Jitpu tamthiba mong da hatkibagi thawang adubu maikei kayadagi akanba mong da yaning da phungdorakli. Wangkai Kendra Peace Committee na mahiroi ani hatkibagi thawang adubu minungsi yaudaba amasung sanga gilisat ni hairi. Apunba Manipur kanba Imalup Amkil Kangleipak Minority Welfare Organization Federal Students Organization Kangleipak na singbanasu mihat adubu yaning da phungdok narakli. Amaromda mihat asida chenaba singlem na tharoi makhoigi mathakta ain yoi oiba akanba thabak laukhat kani haina Mukhyamantri Secretariat ki cherol amanasu phongdok palai khrabani cherol aduda case asi CBI da sinaduna akanba mongda thijinbagi thabak chathari mihat asiga mari leinana miyamna irang sagatpagi mahutta mari leinaba authorities na thijin humjinbagi thabak chathari ba sida mapung phana chawgat pinabasu cherol aduna phongdokhi Maragasida Raijasida Lairiba School College Sing Hayeng Amasung Thasigi Kunmapan Irai Numit Suti Oiragani Haina Lautokre. Raijagi Haksel Bibaki Director Dr. Khoirom Sasikumar Mangang na Hairi Maleng gi atai mafam singaloina na Manipur dasu dengue gi case sahi khudingi hengalakli. Imphal pangthokpa paugi mifam amada mahak na hai Raijasida haukiba sahi 15 rom da dengue gi case leptona hengalakli. Ing kumja lisingani taranipan da case samarom thengnaramba adu kumchi sahi gi oinadi September tha phawbada case chatuk hena thengnare. Adumoinamak laichat asidagi mi sibagi sang hengalakpadi leitri. Dengue gi case hengalakibasi gi maruoiba maram palladuna Sri Dr. Sasikumar na hai Shohor gi lamda missing hengalakpa sabagi sang hengalakpa madi nong tabagi sang walakpana laina chi chandorakpagi sang wangkhalakpani mangna hai Raijasi gi oina Imphal West jilad na dengue nabagi case khwaidagi masing yamna thengnari Director na hai dengue laichat laksin bahaibasi health department khaktana ngamloi miam amadi atai bibak singapunna hotna minarabada da laina asi thingbangamgani Mangna hai Imphal gi Jenim Samsung Rimsta dengue gi lemna test tawbagi khudong chaba piri masigi mathakta hospital singasida dengue na naba singidamak phamung kunthra taruk amasung district hospital singdana phamung mari mari khaktuna thamle mahangna hai dengue se mamangaida leramiba changdudagi haugiba chahi 35 punchida sum hengal eba hengatpui maram se khwaidagi maru oibadi population se hengalakpa yum masing hengalakpa aduna maram oidana environment sida pongakpa Manipurda hojik yam kanna phangise dengue virus 2 aduga dengue virus Forasine ana Manipur di Imphal East West aduga atopa district amaga di dengue 2 4 animakse 2 na chatleba Sahitya thokpang lupna sahi ani gi oina International Translation Day ga mari leinana piba nongthombam kunjamhon Translation Award kumsi sahi oina Haikrujam Syam Sundar Singh da piragani
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯨꯟꯗꯔꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯊꯧꯄꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯨꯟꯗꯔꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ Manipur Human Rights Commission ki chairperson UB Sahana Lusingba Commission ki kangbu amana ngasi Kakching de chatuna September 9 da thokiba palel gi thodokta sokhiba mioi sing amasung makhoi gi imung manung gi mioi singa wari sanakre Kakching Municipal Council ki conference hall da pangtokpa thauram amada commission ki kangbuna victim singi wakat singju taki Akasbani Imphal na mayai kabasinjak saba amasung lana sizinabagi matangda puthokpa mikap thoklasi haiba akhanaba thauramama hayengdagi tangak naina sandokpa hauragani Akasbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa thauramasi thakhai gi oina yumjakaisa numita sandokani thauramasi gi ahanba tangkak hayeng ayuk pung 3 ta kangla amasung sangai channel animaka sandokani masi YouTube channel AIR Imphal dasu live streaming tawgani Tabiba Pawasi, Akasbani Imphal dagini. Imphal West, Imphal East amasung Thawbal Jilla da hayang ayuk pung mga dagi numidang pung mapal phawa curfew komtokani. Kakching Jilla da ayuk pung mga dagi numidang wayam pung 3 phawa duga. Bishnupur Jilla da na ayuk pung mga dagi numidang wayam pung mga phawa curfew komtokani. Millets, a superfood or a diet fat highway hiramda Nifu Humdoishiba State Level Student Science Seminar ngasi raijagi Education S ki Science Unit na sinduna Palace Compound Imphal da leiba MSFDS Auditorium da pangthokre Seminar asida Sainik School Imphal ki Class 10 gi mahiroi Alex Sinam na makok tare Mahagna October 12 da New Delhi ki National Science Center da pangthokadaba National Level Student Science Seminar da Manipur ki mahut sinduna saruk yagani Raija sigi jila singda pangthokpa science seminar singdagi khangal aba mahiroi tara marina ngasigi raija thaki seminar aduda saruk yakhi Thauramduda wangang bada education S ki director L Nandakumar na hai mahiroi singna lairikta hena pungning changsin duna academic career mangdana bohonagadabani mangna hai Manipur gi hautik oireba phibam masida mahiroi singna rally na singbada yausil labade sarkar na School Tingjilakpagi oithokpa lai School Tingjilakpa haibasina mahiroi singi chahi mangbagi phibam lakani maramaduna mahiroi singna mahi masingi lambida hena pungning changduna chahi mangdana bohonagadabani mahangna hai Aikoi matam kuine school se thingjallaga lairurabanina koi satragi chahi mangbai je mangdana bagi damakta yari makhai di satra singidi class ta lairik tamba natana atopa wakhal amabuk chang ngagumsi aiba wafam je thamjage maramdi karigino hairaga Aikoi satrana strike toba rally satpada yauroki taragadi aikoi gidi school thingin manata vida natana atopa option leitabanina hausiktagi amu school se amu changna mu thingjalak taragadi kuina mu thingmurabanina angangi academic year se mangtaba aduna aikoi punna angangi tungi welfare gi namakta career gi khallaga sahi mangdana bagi namakta asigumba rally satpa strike toba si koi yausilagumsi haiba appeal si mayam thamjage Warep Lobada Nupi Singi Thak Haibasigi Matangda Nuang Mayoba Seminar Ama Ngasi Manipur University ki Court Holda Pangthokre Department of Teacher Education Manipur University na Akasbani Imphal ga khusam na duna sinkiba seminar adugi technical session da akhang ahi kayana wangangki Psychological First Aid and Protection Intervention for Children in Distress Haibasigi Matangda Dr. DNSP amasung mental health ki lamda thabak tawriba singyoiba numit marini gi training program ama ngasidagi Imphal gi lampel patta leiba Indian Medical Association gi holda haukre State Health Society National Health Mission Manipur na sinduna pangthokliba training program asida National Institute of Mental Health and Neuroscience Bangalore gi Department of Child and Adolescent Psychiatry gi expert anina training piri Laibak sin bathungna chathariba swastra hi sewa campaign raijasi tongan bajila sing da chupak san chathari Jiribam jila dasu district administration gi miyang makhada campaign asimapung phana chathari jila asigi mahi tampham sing sarkar gi office sing kaithel amadi tongan mafam kaya da lamtu seng bagi thoram kaya leptana pangthokli masigi matangda paudam ama
जिरिबा म्युनिसिपल काउंसिल अमदी पंचायत की खुंगंग कयादा स्वास्थ्य ही सेवा की थौरम माइपाकना चंगसिल्ली थौरम असिगी मनुंग चन्ना अमोट अकाई सेंगदोकपा म्युनिसिपालिटी एरियादा जुमथोंग खुतिंग चंगदुना फत्ता हुदी खोंजिनबा उ चरा थाबा अमदी फ्री गार्बेज डिस्ट्रिक्ट अमा ओहेन्नबा होटनबगी पांडमदा अंगांग सिंगबु लाई येकपगी चांगदमनबा लू नाना थमनबगी अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोकपना चिंगबना कैंपेन असिगी अपुंगबा सक्तम ओइरे कैंपेन असिगी मतंगदा जिरिबा म्युनिसिपालिटी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोयरांगथम सुरजित सिंहना असुमना फोंदोरखी स्वास्थ्य सेवा नुमित्रा वाणी चुना पांगथोकदबा सिदा अखोय तोंगान तोंगानबा स्कूल सिंगदा पेंटिंग कंपटीशन तौबा स्वास्थ्य प्लेस तौबा डोर टू डोर मोबिलाइजेशन अमदी अखोयगी मरुओइबा मफम अखोय जननेता हिजम इरावत मेमोरियल स्टैच्यू की अकोयबदा अखोयगी लमतु सेंगदो खोतोकना चिंगबा थबक थरम से पांगथोकसखरे अमदी हाइरिबा स्वास्थ्य सेवा से अखोय लाखलिबा अक्टोबर की तांग 2 फावबा पांगथोकसखिगनी आकाशवाणी इम्फाल की पावगी तमक जिरिबामदगी ngatem bisaje मियामना डॉक्टर टी.बी. सिंह हाइन खंगनबा आकाशवाणी इम्फाल की स्क्रिप्ट राइटर डॉक्टर थोकचोम ब्रोजन सिंह मसागी अनाबा अमदगी इम्फाल की सिंगमई थोंगाम लेकाइदा ngarang लेखिद्रे मसागी चाही 64 सुख्रे महांगने इरंबा स्क्रिप्ट सिंगी मनुंगदा इंकुमजा 2008 आकाशवाणी एनुअल अवार्ड फंख्रबा ताला पामेल लक्ता सिंगेल लैरांग लक्तगी अमदी वागी वा हाइबन सिंह याउरी आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रोजगार मेला की खुथांगदा नौना थबक खल्लब मियोय 1928 ngasi अपॉइंटमेंट लेटर खुचिनखरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा पांगथोकखिबा थौरमदुदा वांगांगबदा श्री मोदी ना हाई रोजगार मेला असि नहारोल सिंगु शक्ति पीनबा अमदी लैबाक असिगी चावखत थौरांगी थबकता मखोयबु हेन सरुक याहन्नबगी पांडमदा पांगथोकपने नौना थबक खल्लब सिंग अदुगी मफमदा नुंगाइबा फोंदोकलदुना महंगना मखोयना जातिगी ओइबा पांडम कया फंगनबा थबक तौरकनी हाइबगी थाजबसु प्रधानमंत्रीना फोंदोकखि मांगना हाई ngasiगी अपॉइंटमेंट लेटर खुसिनरिबा सिंग असिगी मनुंगदा नुपी कया मरुमसु याउरी प्रधानमंत्री हाई लैबाक असिगी नुपी कयाना स्पेस अमसुंग साना खोनबगी लमदा रेकॉर्ड थमलकली रोजगार मेला अदु लैबाक असिगी मफम 94 पांगथोकखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा पांगथोकपा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले प्रोग्राम द वांगांगनी प्रोग्राम असिदा यूनिवर्सिटी सिंगी वाइस चांसलर सिंह फैकल्टी मेंबर अमदी महाइरोय 3,000 हेनबना सरुक यागनी G20 जनभागीदारी इहोवसिदा तोंगान तोंगानबा स्कूल सिंग अमदी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंग अमसुंग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन सिंगी नहारोल कोटी मंगा हेनबना सरुक यागनी सकनाई रबी बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रमनदा कुमसी चहीगी दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीरगनी केंद्र की इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरना वाफम असी ngasi मंत्रालय की सोशल मीडिया दा फोंदोकखिबनी मध्य प्रदेश की इंदौर दा नुमित निनी सुमना चथरकपा स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव की ngasi अहोब नुमिता केंद्र की अर्बन डेवलपमेंट अमसुंग हाउसिंग की राज्य मंत्री कौशल किशोरना स्मार्ट सिटी की मना फंखरबा प्रोजेक्ट सिंग उत्पा मेला अमा हौदोखरे थौरमदुदा वांगांगबदा मंत्री नहाई लैबाक असिगी खुंगंगी सरुक सिंग अमसुंग सोहर सिंगदा अवनबा पोरकनबा सरकारना अकनबा थबक पाइखली लैबाक असिबु तरु तनानबा अमदी मसामबु फबा मियोय सिंगी लैबाक अमा ओहेनबसु सरकारना होनरी केंद्र की हाउसिंग अमसुंग अर्बन एफेयर्स मंत्रालय सिंबा मिफम असिदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना हयंग इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट की मरीसुबा एडिशन मना फंगलब सिंबुसु तरामना ओकनी चाइना की हांगजौदा चथरिबा 19 सुबा एशियन गेम्स दा चाइना सनागी 94 लुपागी 12 अमसुंग सेंजेंगी 18 पुन्ना तकमान 32 फंगदुना मेडल टेलीदा मकोकता लैरी खा कोरिया न सनागी 19 अमसुंग जापान न सनागी 3 फंगदुना मथंगचिना अनी सुबा अमसुंग अहुम सुबा मफमदा लैरी भारत न सनागी 3 लुपागी 3 अमसुंग सेंजेंगी 3 पुन्ना तकमान 12 फंगदुना 3 सुबा पोजिशन दा लैरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना महाइरोय अनि मसक खंगदबसिंगना हातखिबगी फोटो सोशल मीडियादा वायरल ओइरकपदगी ngasi masing yamlaba mahiroi singa irang haurakre security force na tankhaiबदा mahiroi kaya asokapन nangkre school college sing hayeng amasung tha sigi 18 irai numit suti oiragani राज्य की हक्सेल विभाग ना हाइरी मणिपुर दा डेंगी की केस मसिंग हेनगलकली इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल जिला दा हयेंग अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 9 फावबा कर्फ्यू कमथोकनी प्रधानमंत्री ना रोजगार मेला की खुथांगदा नौना थबक खल्लबा मियोय 1928 दंगासी अपॉइंटमेंट लेटर खुसिनाख्रे अमसुंग
Hangzhou Asian Games ta China na sana gi takama nifu tayat phangduna medal telida makok ta leiri Bharat na sana gi ahum lupa gi ahum senjang gi taruk phangduna taruk suba position da leiri Paul Lujere